dobrodošli u moj novi video. Samo malo. Da namjestim kameru. Da. Ovo je video. Zašto nije bilo videa preko vikenda? Nije bilo tjedan dana video. Zato jer bio sam u školi dugo, bio sam vani i tako dalje. Što se tiče igara, dobio sam još jednu novu igricu, Roblox i Minecraft. Što se tiče Minecraft preživljavanja, što smo započeli, i to će naravno biti, bit će još jako puno preživljavanja. I možda danas bude jedan video vani, challenge. I snimit ćemo Roblox, Minecraft i tako, nastavit ćemo snimat. Samo što ovaj vikend i ovaj tjedan nije bilo videa, zato što nisam mogao. Ja snimio bi video da sam mogao, naravno. Ali nadoknadit ćemo mi to već. Pretplatite se još jednom na kanal Gigan Boss, to je moj prijatelj Dino, idemo zajedno u razred i u školu. I obavezno mu šerite, subscribeujte i lajkujte i pretplatite se na njegov kanal. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pam.